دموچا و بخیر به تماشاوان هجا هم بخیراتن برنامه دیروکامه ایرو میوان کمی هجا حوالی من 35 ساله لی از بخواه زین نکارم بحثی بکم جبروی که از بجم برای او بخواه بده ناس کرن که کمی هجا زناری خامویه که زنار تو بخیراتی كلك سپاس ساعة مالاتا وكي ما قلت از يعني تمام بود باش ناس كان لي بكاربي مثلا بالتماشاواني كو لدربه يكون نبيسيتا ناس كنت خو بدي ناس كانت زنارج كويه لكم مزنبويه تشخونديه تشكريه جكي جا عشيريه از جويران شعريمه بله لصالح 1905 ده الروج ومهنة راسته لصال راسته لويران شعري هاتم الدنيا جي عشيرة تشوفا جبرا خامويامه جبر ويجي ناوي من زناري خاموية من مكتب قد نخوندية الجبر خو خانو نويساندني فير بومه نويسكاريا مجي نلويران شعري لي بشتي از دركتم دري وليت لوي دري از دست بنویسکاریه کر حوالی ما لدر و هبون دست بکی ام 1907 نها مها 12 از درکتم دری ولید بری گذر در وی ولید بجم بری وی خاصی زنم مثلا تو چو آنقره بری کو بجن پارتیا کو تی پاش بحث بکنم بجن بری تکلیت بکره ابو هفته و 3 4 5 تو دمیت چه ذکر یا من دست بکی ده میلا که من کردواری هم من جستران کردی حز دکر چتین کردی حز دکر انسان کردچی از لویران شهر چند مال باته بون از دوست وام بون چون باوان وانا بهتر مشکین و دیری کی بون مرد کانو بیجی که تاثیر کردیاتی جی بریا دیری که و مشکین آتی ویران شهری ام بیجن مشکین و دیری که ویران شهری هم پرانی وان کرد پرور بون کردچی بون دوست برزانی بون برزانی حز دکرن به وی مناسبتی دانستندن آمه بوارا خورد بو و کرد پروری آمه گلک کفنه دی سالین بری هفته دست بکر ایجار لویران شعری وقت خزاین دن چپیتی او پرنه کفنه بشتی سالین هفته دست بکر لويران شعري سالين هفته و دو هفته و سه وقت العامك لسر سينوري جيلان بناري هات چه بو قالك كرد هاتون كشتن قاچاقچي ده فيلم يولا جاو كرن دور ده ميتينگ هات چه كرن و چاغي ددقدا انقره نه آوا بو و قالك خورتين و دمه يه سركيشن ددقدا يه و دمه نهج حفسي در كتبون بنابو الدن بون مثلا إكرام دلان إبراهيم قشلي جكوتانا كسبو جكوتانا نا ل قالك كسين دن أنا نافيوان ناي بيرامن قالك خورتين ويد دمي دي إدارة در قدير دبون كسين حفسي در كتبون بنابو الدن بون اسمت عتیش بو مثلا او جیات بو کدوره بو نزی پککی گله کسی محترم بیچملی بو حواله ما اوانا هاتن میتینگه جمعه گوتن لویران شهری دمی کامل ممل تونه بو گوتن یعنی هنج دکانن کامل هکل فرش خورا عوا بکن دین که چند خورد هنه کردن کرد پرورن خوادن شتکی بکن تبيرامه ما قلت ولا هي من زانن وحيد بشران يكبون چند خورتين كو حقوق ناس بون ودزاني بون قلت لهم كان مثلا برنامج دالي كاريا وبكن والي كاريا ما كرن ام تشا برنامج كوميدي تشيكن ما كوميدي كافاكر وين شارع علي حفتي السياده از بوم سروك وی کوملی اوی کوملی چو والله ناوی کوملی نه نای بیرامه یا سرگت دی kültür sevenler derneği ناوی آویران شهر اشتکی ویران شهر نظام چه kültür derneği ویران شهر نظام چه kültür derneği از بوم سروک وی و لور ایله خبات من آیا سیاسی اکتیوی دست بکر
لێ بەری وێژی هەفتەی دێژی مەسەلا ئەس دەماکە لە ئستەمبۆڵێ مام لە وراژی بخۆرتن لەبارە کەسێن بەرێ شۆڕژگەر بوون کەتبوون هەفتێ دەرکەتبوون تێکلیا من هەبوو یعنی مثلا خباتا سیاسی ده وەک ئاکتیڤ بڕێخستنی مەرە بتوانێت بە کۆمەڵە وێران شارێ هەفتێ سیادا من دەست بە خەباتا خۆی سیاسی کرد. پشتی وێ دوێ پەریۆدە پشتی هەفتێ سیا gelek ئاکتیڤیتە لە کوردستانی هەبوون. پشتی وێ لێ ڕۆهایە متینگێک پڕ مەزن چێبوو پۆلیسێکی یەکی خۆرتێکی سۆرەگی کوشت بوو ئەم چورە متینگی ئەوژی لە هەفتێ سیادا بوو دوێ متینگێدا تێبیرامێ ئەزرابووم جارا پێشی بە کوردی پەیویم لە وەر وێ چاڵێ تەفگەڕا پۆجیا نه دەرکەتبوون گروپ هین دناف دەدەقەدێ دەبوون لێ گروپ هەبوون ئەم بێژن مەیل هەبوون دناف دەدەقەدا ئانقەرێدا سلۆغانێن کوردارە ئازادی لە ڕای کوردارە ئازادی هاتاویتن پشتی وێ لە مێردینێ متینگەک چێبوو متینێک پڕ مەزن بوو لێ ئەس دوێ متینگە دەیستە ناوێ کۆمەڵامە چووم فواد ئۆنەن مەسەلا لێ ئەوێ هەبوو حتا شەن هەبوو کاواجی ئەرێ بوو کاواجی فواد ئۆنەر وڵا پەیوی ئەس دیسان وڵا ڕابووم کوردی پەیوی مشعیرێک جێگەرخوین خوێند ئەی گوندی و جۆتکار ڕابن بەسەی لە دەم هاتی ڕابن شتێکی وا من خوێند ژوێ دۆزی مەبوو من جەزاجی خوارد دەست ناهاتم گرتن لێ من ژوێ ئاخافتنە خۆم جەزاجی خوارد پشتی وێ ئەم پشتی وێ هێدێری بەر پشتی وێ کلیکلەشمە کۆماڵ بوو و ئینسانی هێدی لە ناو دەلاقەدێدا گروپ چیە بوون و تێکلیامێ بە هەڤالێن نێزی شوانڕە چێبوو و ئەس بووم ئەندامی پارتی ئەس بووم ئەندامی پارتیە هین پارتی ئاوا نەبوو بوو پارتی وەختی ناوێ یعنی کوردستانی چی پارتی بوو کی ناوێکی دبوو ji ber ku hevalekî me ça mohr dabû çêkirin ji Sûriye derbasî Kurdistanî bi pêre hat girtin me navê wê guheran dûre Kurdistan dewrimcî hat tiştekî navekî wiha bû ez sedî ser nizanim dûre me navê wê kir PKK Partiya Karkerên Kurdistan lê nav bi dizî bû lê piştî di heftê û niha de ya jî destpêka heftê û niha ya jî dawiya heftê û heşta PKK Apociya bi belavokekê îlan kirin ku wan jî partiyak bi navê PKK ava kirine lê ev jî bû sebeb ku em navê partiyê neîdî wek PKK wek kîp bikarbînin شخصي بلا من دياربكر ام سباكي راو ما ذكر حر درت جي PKK اما واب كينا وطن وانا يا از اندام partya me kîpê ê pêşînim û em bûn endamê herêmê yanî komîte heye komîta herêmê heye komîta merkezî heye polîtbüroye ez di endamê herêmê û herêma Rûhayê ez rehmetî Ehmed Qarlî hevalekî me şêxê û Eyûb Uzun Anaçû rehmetê ew jî destpêkê hevalê me bû endamê komîtê bû lê dûre ji me veqetiya bes me em van hestê hevalê din em endamên ê digotin endamê herêmê bölge komîtesî دوێ دەورێدا وا پڕ کورتان بێژن بێژن وەک PKK یان وەک کیپ پاشەی وە دەدەقەدا ئاواکرد دەدەقەدەیدا ڕۆڵەتە هەبوو و چ دووارێ کولتوریدەوە چ دەکرد پڕ کورت بکۆمی ئاناوی دەبێت دەرباسی دەرەبن پشتی ku di nav deleqedê de grup çê bûn me xwest deleqedê bi hawakî merkezî ava bikin hinek hevalên İzmîr deleqede li dinabêna me wan de hinek münaqeşe çêbûn dîskûsyon çêbûn me xwest ku em bi hevra deleqedek merkezî ava bikin tiştê me got û wan got me li hev nekir ew hevalana ji me dûr ketin ji xebata avakirina deleqeda merkezî dûr ketin Noma jî me rabû hevalên ku jê digotin şivancî em bêjin ekîpê me deleqedek merkezî ava kir û ez yek ji avakarê wê rêxistinê me di kongra pêşî de ez di dîwanê de me û ez endamê herêma Ruha û heta bi İskenderûnê
يعني هن هفال هبون ناف دلقادي ده نه اندام بارتي بون لهن كجي هبون اندام بارتي بون از يك جي اندام بارتي بون دناف دلقادي ده خبتيم ومرابو دلقادا او كمال خو د كمال مداجي لوران شعري ويدمي قال جروب بون هفال نيزيا بوجيا هبون هفال كاوا هبون هفال تيكو هبون ما بخبات اخو ما او كمال جدست وان درخست وما كر دا قدر نافي وقهران ما اوانا كسيم كو د كونغري او تصفيه بون كت كمال كدست ما وما نافي كمال قهران كر دا قدر دا قدر بقشتي تبرت شوبه چند بون تاني يكم كمالا كرديه كو مركزاوي لكردستانيه يعني اذا كردستان ولا شيء بونه از نشاش بن بلكي الفارقين بو بيشي لورين شعرجي يك جي اي بيشي بو جبل كمالا ما بري هبو سدي سد انا زانم يا چندمر يك جي كمالين هري مزن مثلا كمالا دا قدا فارقين سورگي ويران شعري وانا دا قدين مزن بون قالك بهيز بون وانا توی نبید کوارا جینانو درکت، تیرش درکت، نوا. راسته. دادگه درکت. هری. او پیشنگ بود یا پارتیه؟ پیشنگ بود. پیشنگ کوارا که ایلگال بود. هری. ما او دزی براد کرد. لدولمش دموکرات گنجلیک بناوی ترکی دادگه ده. او کوارا ما بود و اشکره درکت یعنی. تو حتی هفته اونها لودریت ناوی فعالیت جدید. پشتیوی أنا عمرت يقدر كيف ده يعني حتى إنه أول كردستان يشقى بريودا كما أم بيجن دورا سي 4 سالا بو أو بريودا كو بشتي أوا إخدار أجويتو أفدركتو ريخستناتن أوا كرون دا قدا أوا بونو لهر دري خواطر متينغ هبو داعش قدا هبو أسق در أوا بو لي وك ريخستن وك أو ريخستنا هري خورتو هري مزن دا قدا بو حتى معرف كانوا بيجوا جبال خباطة دا قدا خباطة بارتياما كاتبوا درجات دو دياش يعني أساس يا لوكوموتيفي ذكر يا بيشنجيا تفجر ذكر دا قدا بارتي وخباطة بارتي برسيات دا قدا دا ما بو بشتي حفتي ونها از سال 1979 مها دونزده دركاتم در بري از دركافم از كاتبهم تابو سجيله كاتبهم معمور بامتحان كاتبهم لي جبالك دمك بر اكتيف بو خباتك بروفيسيونالي حوجبو مد كوميتي بريار قلت كو يعني خبات اللي مربهم معمور بهم هر سر كاري خو خبات بياونا دبي مرب بروفيسيونالي بخبته هوالا جمرا قلت دبي استفا بكي وقالت در كيف دربه من رابو بشتي دهما خبات مج كاري خو استفاكر الويران شعري شطاب يمي استفاكر بأويكو أزبيتشاما اللبناني سببيكو أزبيتشاما اللبناني لو راه هوالا تمثيل جيتياتا يفكرانا قوتن چند قوتنيتي عربي جي هي دبي هوالا لو راه ما تمثيل بك هم كان بالسياسة ما تمثيل بك وهم جي انك بعربي بزارم تيار قرصي جي بوي نيتي من كار استفاكر وزي دركتاما درفا لي قالك بوير كتن سرهاف بروبلم ده هن بروبلم من اصلين دركتن او درنجي ما دفين عبني ده از حوجبو از دركت ألمانيا از بيتشمال ألمانيا لوي دريجين خبات ون كمل ما يعفا بكرانا كملك ما هبو لوي دري كذاك للسلة كذاك للسلة هبو كذاك تدي تدسبيك تقو من مكتبنا خوندي تقو اليوم تشتكي بحث ذكي بيجنا قاعدة تجيكتي وبخوج تي بيرامن وقتها مثلا بيجنا زنادات بالشلورك ليبو راسته ایلک بود و چاکت بود و شاقق سریع من باید حوالی من کندی چی باشن هنر بچوازن لی او تبزانتی بود که نورماش خواهم جانا تجوید جنوب مثلا خواندنا او من يعني تو مثلا قالك مناقشين توريكتا تدعوات مناقشات كده يا ما تقول حوالی من کندی چه اوقات استازانه من جدس بك كذا من خواندني حزك راس بالكتب بيجم جبالك شرط شيء نبون بابي من شو دروا كت حفصي ولا الشامي ولا در مرا زاروختي مدى وقت شانس من شيء نبو كزار مكتبه اللي او حسرتها خواندني بمرامه
از شوم قندرجتی از خلفه قندرجی مسئول زارم چه سرعت من يعني لدما كان من نيزي مكتبي بو دما زي لذكت او ويدما الكردستان خندوان سبي هبون باشني لو سبي چا خندوان بلاد بون وقت من نوروز دات ما وست ازي هر مالي مشخوره بردل كراش كريبو يا خاك سبي كريبو چانتا كريبو وكتاب من جهوالا دقرتن از رافيا مال من او كنجي خلقو تكير واشعب يدلم از دلم او زيز دب من خود كير واز كتم نفته لوا من خواست از نام محله چند جرا بقرم بلا ملت بزانم که اجي طلبان من حقاش خوندني حز ذكر اجا جبر كي دسبي كده زين زاروك بوم از جبر که از نکن بچما مکتبه از فيري خدوني في ساندني بوم ومبردو خان يعني مثلا همو كتابين سر كردال سر تاريخ كردال سر ادبيات كردال سر ادبيات تركي من وبيداويين حمو كلاسيكين جبر ويا كيجي زانبونا من امبيجن ويدا ما تقال لك حفتين وهذا لجور قالك تلبين يونيفرسيتي قالك بالانترو وهذا مجي قش هذا اليونيفرسيتي بون عند الدورة من امريكا انساني او بون از هذا وقت بارانتيز حفتي هنا تقول ايدي تباري خدا از در كتم المانيا از دورة بينج مهونيفا فلان از المانيا مام من المانيا از قالكش سل لهمو باجار برلين نتي ده از لهمو باجار المانيا قريا من سمينار ده لسر ديروكا كردستاني لسر خباط عمل لسر خباط ده قدي وسايره من سمينار دان والوي دريام دفينا بني ده لورا جزاكي من دن دمتينيا كده الوران شعري باي في نساب كردي باي جزاكي دخار هفالا تلفون كرن قوتن يعني تنكا وريتي ورقرتن يعني لور بمينه وحوجه داريا هفالا جي لألمانيا بتاعي على دماغي بمينه از ألمانيا امام ميلتجا كر لألمانيا بشتيكم لألمانيا يلتجا كر لألمانيا وي دمي مرب 4 سالا 5 سالا 6 سالا دما يلتجا درنت كر از كتم حفسي وقتا باسابورت مجي قديا وزن كان وقر مجي نتيجة هفالي ور هاتن قوتن وها نابي ور السويد للسويد مرب نفسه 4 ما هذا مرب مساعدة خود دقري بشتي تا مساعدة خود قلت أوه شاغل باسابورت خود بقري مرب دي بروفيسيونال وإذا هفال كدري بخواز مرب هروي دري بخبت بوينيتي ده سال 1908 دبيجن ما تباغي دبو از هاتم سويد از هاتم ازو مكي دلابان احمد تجريس او جي تقابي وشاغي وقت يابون او سعيد جوان وحسين يكي اردم حسين اردم افاناج تقابي وقت يابون تقابي دست ابون سلام برنادا ما بارتيا ما بزوري او دست يوان درخصن هفال هاتم مراد خبيكي ازو احمد مكي احمد تجريس ام بهفرات سبيت ام بري شنو بصالاي لو بصالاي از دورات حفتامام ام هاتن ستوكهولم مدر حال دست بافالكنا راديو كمنو احمد تجريس ستوكهولم كوملاك ما هبو كوملاك كاكاداكا از نشاش منافي كاكاداكا بو سروك كومالي كيا يزول بو هوالي ما وچای محمود باران علي چفتچی كسن اكتيف مظفر اوزون وقال كردين قونياي الفيدري حسن مزگين جي نجدت اردم او جي الفيدري هوالي مبو ام هاتن مدس نجدت قندم نجدت بور ما دس براديو ارمان جكر وشخو روزانه آرمانجی درد کرد. ایجا کادرو زیاده بود. دور ده من دست به نویسکاری کرد. اساس بری که از رادیو تگو رادیو چند ساعت بود؟ رادیو ما هفته 2 جارا بود. از بیم 45 دقیقه. کرمانجی و یا کرمانجی زازاکی بود؟ کرمانجی. خوری کرمانجی. حتی دما که کمال آیدنجی
دوی رادیوی ده دنگی ویجی چند جارا خبر خوندنه هم بیشن کسی تو وهبیه من بیجی وهبی آیدن برای ودات برای ودات باشه رادیو ده و چه ده مثلا بیشن و شاعر دانات کردن و اخبار خبر دادن و چه ما بهتر من روزنامه ترکی تعقیب دکر و بویار کردستان دیبون ترور دولت تشتین اوید بون خبات حوالا هن اکتیویتین حوالا کدبون ما او دنگ و بحث بلا ذكر. طب الجور شرط وي دمي ما بفكر انا بحزاره قناه هذا وي وقتي انا وتوي الراديو قال لك اساق وداري ذكر جرى بيشي بود باوركن السويد ما تشتكي وها يا ما ومزيك ما داسه بيجن خباتن في دري ما بلا ذكر خباتن لاوروبا الولات دن ما بلا ذكر او باش بو يعني اكتيفيتاك باش بو وارمانجي جبركو امهاتن في دري كادو زياده بو ها بريكو ام اسبم المانيا جرى بيشي لألمانيا هوالا آرمان شان جمرة جواب أم ميزا باجاي بكن ويشاري مراد جوانجي هاتبو ألمانيا جرا بيشي ملور مقالك دا آرمانجي دا نويسان وشارا أم هاتن ويدري ديرك أم بون رادكسيونا آرمانجي پشتی دمکی پشتی نایبیدم چند مهم پیشنیار جمع ما گفت که یعنی اف آرمانج به ترکی و به کردیه به ترکی دبیر نبه ام ترکی راکن ام خوری بکن کردی و آخفتنا کوملیجی یعنی جوینین کوملی اویجی دبیر ام ترکی قدخه بکن بری ما اف ترکی بو وما بريار قلت كو امي جنوها بيبا كونغري خو جويني خو كردي قشي بكردي بكن وارمانج اوي خوري بكردي ما رابو ارمانج كر خوري كردي وجويني كوماليجي بون بكردي ودوينا بيني ده مر كوفارك زاروكاجي درخست از باور دكم نابي هيفي بو هيفي دور دجي مثلا قالك خميشوكه من شيروكه من هنا تشتين من سر زاروكا ودا ميز نو هاتون حافظه مدا قالك خميشوك تشمشته وهاب جبر از لما كي حافظه پر خرط بو يكي خميشوكه شيروكه چوكا درجي البام بوغوتا تابلت حافظه مدا دما من دور دا قالك تشنوي ساندن بيجن هنا مهن جوان شيروكه خو جواب دو دا نوي ساندنه دوی برای کامل آجی آنتولوژیا چیروکن اما پاشه ولی سر بشه نویسکاری جی بله لید آرمانج دسپیکه او تکنیک آن ها قابلیت برهف مثلا او بری او مثلا کمک بابو نقطه کبوتی بیرام او مثلا چه واده او یا مچاق آرمانج در خست بری هوالا الگور تیپا لغو الفبات ترکی دنویسان ما قلت البروبلم بود دسپیکا سالين حشتي ده دناوا كردا ده يكيتيا كلسر الف ب تنبو مثلا بكمكو مثلا بكمكو رشو زيلان وهن هوالي دنو مناقشات شيبون فلان نتيجه برانيا كردان ما بريار قرت هوالين كومكاروية آزادي نتي ده ما قلت امي الف با جلادت بدر خان هواري بكاربين ومرابو الف با ارمان جي وركر كمك ونقطه اجا تشابو كمك ونقطه دبي ام بكردي جي ام بيجن دكتوره ك تيبين كردي بنفسين تنبو وهي دبي كمبيوتر داتا جي تنبون ما رابو دكتوره ك مزن ما بدين قريب تقصيدا كمك كويه هو حسينك جروفر وك بروي وقالت بروي ما شركات اوي اي بي ام بو تشبو ما تميكر ما اني وما بويد نويسان ما حرف كردي داتشي كرن لا يجارنا او كمك تشاود باش بجينت بو بالطيبه تيجي هوالي محمد حكاري وعابد دياربكري نويسكارين ما نويساندن كدوين بني ذا اجي فري دختيلو بو مجي بسرعه دنويسان بدي مثلا لي هاري باش دنويسان بسرعه يك زيا وجي كدورات يك محمد مي حكاري ويجي عابد دياربكري عابد دندار افانا بون يعني اكتب دنويسان ما تميت كي جا شغا او دشكي او سرق دشكيا دبي كمك باتا تشكرن مثلا بالاخهم بدني هجماري بيشي او همو كمكين
روزنامه آرمانجی من به دست خو ای او ای قلم چیکر نگش یعنی یکی که لسر روزنامه وانیا کردی لسر دیروکا روزنامه گریا کردی لکنه که بکه اف مومنت کی پر عجیبه یعنی اولا قش بدستات چه بون حرف تو نبون به آرمانجی را ام بیشن خباتا می دیرک خباتا می آواکرنا فدراسیون جی ها فدراسیون جی راست داری یعنی چه هم هاتم وی داری درابین حوالی وردا حوالی ما حوالی کوکی و حوالی پسکی حوالی ریا آزادی ده و آلارزگاری آلارزگاری و اکسا حوالی نیزی یکتین اجتماعی کردستان ده خباتا کبود و خواستن فدراسیون کی آوا بکن لی دست پیک بو پشتی ام هاتن وی داری بمرا حوالی گروه دیجی هاتن ام بیشن اف خبات گرتر بو جما کسین بشتاری وی خبات آوا کرنا فدراسیون دو کیا ایزول بو جریا آزادی حنفی جلبلی صالح اینجبو اوی رزگاری محمد اوزن اشرف و قمش بو و اکسایشی عبدالرزاق فیلی وزیر کلتوری سلیمانی ومحمد صابر سفير الصيني الباكيني سفير العراقي راسته ويك دي كادري واندجي هبون يك انا لندني اوجي كونسول منابج بلا كريم محمد نظام تشو كي زارك او افانا و د کوملک کردی سوری جی هبو دستی حوالین زاروکن جگر خونده بود اوجی بشتاری و خباتی دبون خبات گرتر بود و دوره فدراسیون هات آوا کرد پر زحمت بود جبر که مال سر سروکاتی لهف ندکر ما دخست بیشن بریاد دموکراتیک بدنگدانه چیه ببه لی هن حوالان اف قد قوتنا دو کنگره یکمین ده ما وقت پرسی ملحف کر که کی قزنش بکه او سروک کنگره پیشین چیه بو اواری خسری من کن ناوی وان جماعت بشتار بون چاوا بو لگور حساب وان نورمال لیست یا ریا آزادی و یکیتین اجتماعی کردستان و حوالن زاروکن جگر خوین و رزگاری لحف کرو لسر صالحی ببا سروک صالح اینجا لی چاوابو برایا که لیست ما قزنش کرد اشرف تنون اشرف و خمشی هبو رایا لیست ما قزنش کرد لسر وی حوالن بطایبتی حوالن رزگاری و محمد اوزن و چاوه سروک وابو رابو خافتنا کرد گوت اویا داری راستیا تابلویا کردستانی سربیش بیرنا که من گوت اگر محمد اگر چاقا مرف قانا تابلویا کردستانی بکه ام بیشن هون تابلویا کردستانی ده نه نقطه اکنجی یعنی ام دنگه خود اکن هونه دنگه خود بکن ور حسن قونگره ترک کرن قونگره چیه نبو هفدیتن ده مستوى پارتیه ده دست پیک کرد ما هفدو بروانی نتیجه قونگره پیشی بسروکاتیا کیا ایزول و صالح اینجا حب سروکاتی ناویج حب سروکاتی بشتکی واد دوم کرد دوره ما لحف کرد دماکی از پریود کجی بوم دماکی کرد بوم سروکی فدراسیونش حتی داوید اداره ویده دماکی از بوم سروکش لی فدراسیون به آته یعنی بیشتر ترادیسیونک نه آنی ناو کردن سویدی مثلا و الفدراسیون تجاری مثلا ترکی نبیست بگو من چقدر اماتم ویدری وقت پرنسیب کردیم ویدری ما گفت که دبی ام دانستندن خدا دجوین خدا ام به ترکی نپاییم. اویا بو عادتک بو ترادیسیونک. و جبر که دناف فدراسیونه ده کردین سوران هبون، کرمانج هبون، بهدینی هبون، ام بیشتر حوال ما هبون. ما زمان فدراسیون اتوماتیک ما کردی. ما گفت یعنی هر کس برای بدوک آخو، بلهچه آخو بپیوه. بکردی. او بکردی بیانی. اویا ما قبول کرد. جبر ویه که جی مرد کانون که بجارا پیشی لدرو دیروکا کردا ده جهر چار پرچه این کردستانه
ji hemû lehçe û zarava di rêxistinekê de tên ba hev û bi Kurdî ji hev fêm dikin û bi Kurdî civîneyê xwe çê dikin. Ev ya bû numuneyekê baş û li ser gelek rêxistinên dinî Ewropayê jî tesîrek mezin kir. û kulturek baş li pê xwîşt. Dîtina min ev bû sebeb ku îro Kurdên li Swêd ê Kurmanj li gor Kurdên din baştir Swêdî fêm dikin û soranên li vê derê jî baştir Kurmancî fêm dikin. Yani ara adetek mesela gerek dibêjin ekola Swêd û nizam çî û navê Swêd belabûyê ev yani Kurda biryar dayî ku bi Kurdî bipeyivin, bi Swêdî bi hevra nepeyivin, bi Tirkî nepeyivin, bi zimanekî din nepeyivin. Belê. Paşa em bêjin eger wan aliyetê nivîskariya te ya li Swêdê. Belê. Te bi armancê dest pê kir. Erê. Cara pêşî te bi Tirkî nivîse hem Kurmancî. Nivîsê minîn destpêkê çam hatin heştê de nivîsê minî bi Tirkî jî heye lê dûre me çaxa armanc me kir Kurdî serkêşê vê pêşniyarê ez û Murad Ciwan in. Erê. Ê pir îsrar kirî ezim lê bi biryara min nedibû. Eger Murad nexwesta Nedibû. negota erê armanc nedibû xurî Kurdî. Lê ê ku serkêşiya viya kiriye, îsrar kiriye, propaganda vê kirî ez bûm. û ji wê rojê vir dayê min armancê de ez him demakê bûme redaktorê wê û tim di redaksiyona wê de bû. Murat tim şef redaktör bûye. Min tim bi Kurdî nivîsandî. Yani armancê de û di berbangê de jî di kovara rêxistina kovara federasyonê de jî min demakê redaktoriya wê jî kirî û di redaksiyona wê de bûm jî. Min tim bi Kurdî nivîsandî. Ev biryara armancê em zam tabî kîjan berê derketiye piştî ku armanc xwe bû Kurdî. Rojan û jî xwe bû Kurdî derket. Berban xwe bû Kurdî derdiket. Yeka Quqê bû ewan jî xwe dest bi Kurdî kirin. PKK berxwedan vê de dixist pêdejmar dixist. Xwe bû Kurdî bû. Evana tu kişa tesîr kir federasyonê tesîr kir yan ev çi bû yani? Bi baweriya min yani berê wî giş bi Tirkî bû. Tirkî û Kurdî bû. Tirkî Kurdî bi baweriya min tesîr û tesîra armancê xurî bi Kurdîbûna wê li ser hemû rêxistinan û li ser hemû kovarê û rojnameyên Kurdî kiriye. Ama tu dibêje lê berbang berî armancê bi Kurdî derketiye. Heştê û sê ejmarê ewl xwe bi Kurdî bûn. Dikare lê tesîrê yani ew jî me derxistî. Ez serî set ez ew wê nizanim ku armanc me yê pêşî ki Eşref bû. Eşref û Xwemiş bû. Tirkî jî gere di evê de tuney de di berbangê Tirkî qet mimkûn e ji marek du ji mar berê derketibe lê ev ya dîtina me bû. Yani dibe em kovarê xwe bi Kurdî derxin. Erê bi Tirkî nebe. Mesela ev ya ez kanim bêjim tesîra wê li ser azadiya welat jî heye. Mesela azadiya welat çaxa hevalê me li Tirkiye heştê pênc bû heştê û şeş û çend bû nizam çenda da piştî heştê axirê medya güneşî derxistin ev bû sebeb ku ew wan jî xwest tiştekî derxin. Mesela wê demê û me armanc li vira wek rojname derdixist. Xurî bi Kurdî û kovarê din jî li Swêd mesela roja welat filan bi Kurdî derdike. Wan jî xwest tiştekî derxin. İnsanê wan ku li Tirkiye rojnameyeke mehî mehane ya jî hefteyî xurê bi Kurdî derxî tu nebû rabûn ji vê derê Mîrhemî gît şandin Tirkiye Mîrhemê gît çû demakê alîkariya wan kir bi alîkarî û xizmeta Mîrhemê gît azadiya welat dest pê kir û îro belkî bi seda belkî ya jî bi hezara însan gihandî dikarim Kurdî. Yani ez dikarim bêjim di reqabetek jî di navêna rêxistina de hebû. Mer dixwest rêxistineke tiştek kir, meriv jî tiştekî ji wê baştir bike. Rêxistinên wê demê em bêjin yê dewra em bêjin piştî heştê ku li vê derê ê Kurda li derveyê kekedekê yê partiyê dina kîjan hebûn ên Kurdistana Bakur. Komkar hebû. Komkariyan Riya Azadî rêxistinê wan hebû. Aquqê Koşkak hebû. Belê. A rizgarî nizanim komelek wan hebû ya me hebû
یا کاوای تو نبول ویدری هلا ولا کاوای جی دست پێکێ دا تشتەکە بوو لە خستنە دوورە چێکردن ئەو ژی هاتن کەتن ناو فەدەراسیۆنی و یا پێکەکەی جێ شخۆ پێکەکەی پاشێ فەدەراسیۆنی ژێ vekşi vekşi وان فەدەراسیۆنێک چێکردن یعنی دەست پێکێ دا کۆمەڵ چێ بوون هەنە کەتن بوون ئەندام لێ دوورە ژێ vekşi باشە بۆرە جا دەوڵەتە نویسکاریە نویسکاریەتە هەری پر da Armanca'da o yan nivîskariyê de Armanca'da dest pê kir. Nivîskariyê dibêjin yani Kurdî pê. Belê da Armanca'da dest pê kir lê min wekî jî di gelek kovarê di de jî nivîsand min berbangê de nivîsandiye de Armanca'da nivîsandiye di hin ew kovarên Firal Cewedî derxistiye di Nûdemê de min nivîsandiye û nivîsê min hin ew ê mesela rêxistinên din kovarê wan di kovarên ku PKK derxistinê li vê derya enstitûyek derxist lêkolîn lê wê de derketiye di azadiya welat de derketiye di özgür polîtika beşê Kurdî bi Kurdî mesela li wir gelek pêkenînên min hêvî bû çi pêkenînên min derketiye û çîrokên min ew jî bi ser israr û daxwaza Mêrhemî gît ku xwest ez di wî de binivîsim di wir de derketiye paşa wek em bibêjin nivîskariya te em bêjin ez zanim mesela tu pir dinivîsî û di internetê de tu pir dinivîsî blogek te jî heye lê wek berhem çend kitêbê te derketin hetana ya ez carê ji nivîsandinê hez dikim erê bi taybetî ji Kurdî ez pir hez dikim û heta ji min bê ez ne bi Tirkî dipeyivim û ne jî dinivîsim û karê ez dikim ez cidî digirim ez pir merivekî hesasım û ev jî gelek cara di xebatê min siyasî de bi taybetî di Armancê de bûyê sebebê hin münaqeşeyên nexweş bûyîn ew mesela em bêjin cumleyek xerab be ez qebûl nakim dibim gerem mer bûgeherî nizam çê ez karê ez dikim ez dixwazim ew bi û cidî digirim û piştî ku ez Armancê veqetiyam min blogek çêkir berî blogê te pêşî te vana dersin vana min ew ya hindik û rindikê min wek miştera got din kovara de di Armanca de derketibû dûre di özgür polîtika beşê ew ê de derket piştî girtina Evdila û demakê Kurd wankî têkiliya wan bi hevalê PKK re baş bû me çû dat Mêrhem min ji berê de nas kir dostê min bû israr kir got heftê carê binivîsîne min ji wan re nivîsan ew kitêb ew kir kitêb tabî niha ji wê bêtir hemê jî min neweşandine ez top dikim apekê dixisiye erê dûre min ev bide dû dilê xwe Asûsan Temaro bi Tirkî yüreğinin gittiği yüreğinin gittiği yere git tiştekî were bû bi Swêdî min Swêdî wergeran navê bi Swêdî got yer tat lê derdey got dît yer tat lê derdey min Swêdî wergeran dilê te bide dû dilê xwe min ev Swêdî wergeran ev li Tirkiye çapî ev ya dozê weşan meqaleyê min ên rexnegirî ên pêkenîn ên li ser edebiyat dîroka Kurdî pirin belkî me re dikane pêşeş cild kitêb lê şansî imkanî min û weşandina wan wek kitêb çê nebû ewana ba minin wek tekst ba minin û ya herî dawî jî ev xemîşokên min antolojiya çîroka ez bawer dikim nizam dora sê stihebin çî min nivîsandî çend stihebin ew ya min par top kir û ew ê dîsa apekê 2008 du sal berê weşan yani ana sê berhemê min çapkirî du kitêbê min yek jî werger û ez blogek min heye bloga te min bû ta can ez dixwînim dinar wek xatira defteriyê roj bi roj me dinivîse ne wa erê
از روز به روز دنویسم گلک هوال جانا پرس دکن دبی تو چاوا پیره دیگینی مثلا هر روزه مقاله که بنویسینه یا دبی مولهی مرد چاقش خلا چی بکی کار مرد کار بنویسینه از کم تلویزیون میزه دکم از استراحت ناکم از وقت خوی والا کو از استراحت بکم حنکا بکم رون تلویزیون تماشا بکم یا تشتکی بکم از ویا کندکم از 2 ساعت خو هر شف بکمانی دنا بينا نهو يانزدا فلان از دد مقاله که بنویسیم و افيا از باور دكم 4 سال قضيه يعني اف 4 سال باستثناء نخوشي يا جران نتدا تحتيل جي تدا نخوشي بيجي تبيز نخوش اري نخوشي ابجي از وياجي بكل از نخوشم از دنویسیم از وقت برسيارياكي وقت بالبرسيارياك وكم قلتي سر خو از خو مجبور حس دكم كم بيجم از ايش نخوشم ياجي ميوانا كي مني پر مهم هي از نكانم حتى يك جانا از ميوانا دبيج مزور راب دبيك از نفس اخو بنفسينم يعني ام دارم ونن تاني دفي اويد از چون امني كردستان ده اف 5 هفته من قوت از نانويسينم ل بشتي از وگريا ده حافظه مدا دبني بيجنگا تركيا مدا چما جهاد بيرامن از وانا بنفسين از من هذا سبيكري از وانا بنفسين سيو يك سال تونه كردستان نوا اري هفته ونه 2031 سال اگر كردستان سوريا مرو حساب نكت جوات لبنان وفلان سنه وقتها دس بيكر تغوزي هرم اري يعني عمل تشهي جامو تشد با وتشو اري ياو از یک جوان از یک جوان که صابم که از پر کرجیلی متخواست از ولایت خوب بینم به شب و روز خیالم دابو تم دکت خونامه از باورتم که میسانن که حوقا او حسرت ولایت وکن حسرت ولایت دکشان که هر ولایت خوب بینه و 31 سال جی جیانه که از آتم ویدره از 29 سالی بو از چاقات چوم از 6 سالی ایجار از نه بوم مالی ور و از نجی ایوه دریمه یعنی اویا من چا پشتی که چوم من باشتر فرق کرد مثلا وی دری از انتگرار نبومه از نبوم سویدی از حواله که منی سویدی تونه چا از پر هرم درور کیف بکم از اره قالبه من وری لی هسته من هشی من لکردستانی بو از ورجیام از بوی حسرتی من باور نذكر که مثلا از خو بگینوی داری من تم تو چو بر امریکا تو چو استانبول برای استانبول چو تو جارا پیشی تو چو استانبول زنار وقتا کن بیشتر تو تیکه بندر قد هيجان از ورم قرتن نیم قرتن جبل هند بویرا لسر من جزای مهبته مهری زمان بونا جزای مهبته جی 30 سال بو پشتی 30 سال جزای مهری زمان بو مرور زمان مهری زمان بو اللي ابو قاطع او براي منه ابو قاطع كتن دعوه من او كاج مرا شامن اذا امكان منه فقريتشي وإيصال از فقريان سه روزه پیشی خونت کت شعبیمه یعنی از چاوا وگرم یعنی ترس و هیجان من زانی براستی او تیج کامپیوتر در خستنه در نخستنه از بیم گرتن نه گرتن او چاوا او تیجی پرنده کبو لی پشتی ام بارافری سار بونو و ام نزی ترکیه بونو هاتم سر ترکیه نزانم وکو او ترس و اوک مرا نما يعني بيتر هيجانا كوازي ولاتي خو ببينم از هوالا ببينم او بيتر الاسطنبول داكتم اس فكريم كو از ازم دوزارو بو خانم بو قالوا ام كيجا خو بدم بيش يعني خانم بدم بيش يا ابو عي بزنا اشترى ما هم شي بت بدم بيش از كتم بيش مچون او اخو باسبورت اخو دا بوليس لی مذکر بلکه دقیقه و نیوکت سر آن بود دور خست اوه دوی نابینه ده قد هیجان و ترسک به مرا تو نبود تنه تشتکی پر به هزار انسان
هيا تشتيك از نه دبينم چاغا تج بالا فرخانه استوكهولم تو هر استنبول تو وك جوجندكي هر باجاركي پرمز بيجن مرف شاشت مينه و نتيجه چاغا او مهر ليكت بري مهر ليكت تلفونه متم زرزر راويت درباس نبو والحاصل باللي خسرنا مورا التلفون دست يمد ابو از دقرم او دخل نقول درباس بوم اري تمام واز دركتم طبيعي عليذن ليبيا من نزاني من وصاد زاني بك هفالك ابو قاتا كيرا اويل دربه لچرز دركتم دربه سبريزا هاري مزن مدي ما مستانو جان بقامراي من او ناسكر لهمبر البندميه من زاني بالاسطنبولي من تخمين اذكر اوي ور بيرجيمه لي ما مستهات من دي ده بانسا كسي دجي مكرم وهفالو دوستو ورا شعريه ماجي بيستون او جاتون بيرجيمه صحنه كي بر بها جامبو من درس ميوي وشاندن فيسبوك كده صحنه كي بر خوش بو من باور نذكر كو از وي صحنه ببينم تشتي لور هري خريب هر كس ايتي من دبينه ماش دكي دبيت از ناس كرم از كسي ناس ناكم جا مرد دبي متو ناس نكر انسان عاجز دبن دخيل دبيت تشاو از ناس نكرم براستي هن سيما هن هندك تنگو هرتن مرف ناس تكي هن سيما هن فراتن گارتن سي ويك سال هنا يجي 11 سال يبون انا بون 55 سال مرف قد ناس ناكي ابج الكردستان يجي جمرا بو بروبلم مثلا قال لك اول درافين تيم بام ماش دكن نابت بخيراتي از دبت از ناس كل دون ناس ناكم ولا يعني ويران شارع كنت سيو يكسر بري الويلا هشتو تهيلا وانها تشي فرق كلام ويران شعر يا ويران شعر او ويران شعر جارا ميشتبو جي اثر نما نا جبندها او باجاج كوكتا هاتي غارتن همو روجا امچون روجا سبي زو من زاروك وانقشت خو دهيشت ساعات حفت نيفا مخجوان فدزي ازراب نشوم چارشي اذا كتم چارشي مقوت ازيل باجير بقارم كاس كي ناس دكم كدري ناس دكم كي ناس دكم باور بك از حتى ساعات دورا نها لباجير قريام من كاس ناس كير نكسي جو مرحبا نكسي جمرا جو مرحبا از ناس نكرم جبركو دكانا من البيخو يشتبو اتشوما دكان توني فرنام بيخو يشتبو حمام قحوه بيخو يشتبو دريم بيخو كوچام بيخو يشتبو وانا قشاتني قهرتن هلشاندني قهرتني خديوي بري مريه زاروكي ويتدي از ناس ناكم نتيجه بشتي ساعات النهاس تشوم جعلك قرش داغي لور مذكر قال جنديا ما جدمن كولارا قرش داغي شافي السري هيا كي توربات كال بروانو كايد فروش سمعت ما يماما تشوم نقول السلام عليكم عليكم السلام مريم منن عليه از قال كاجي بابي وان كالي وان ناستكم نقول كلامك حجي اشترى كال لازم اشترى حجي عليه جبك الرياض منه هنا كاج متقول حجي هنا كتقول ما مسته قلنا ولا جملك كان لازم راخذكم مثلا في كاي وهر كسي خداي بر چند توركا قلت فيها نمونيه يعني شاوت كاشتر لازم امي اشترى بين مقول تشكي قوس تشوفي مش كيجا بريش فلان برين لا كيف لا فلان كسم او ناسكر مذكر قلت كي مقواجي تشوفي من لا فلان كسم مذكر جامير از ناس نكرم يعني قلنا دامنا كاخو لها فخست دو حبيت له دريبون ناس كرن شام لا غاز وهابم لا بوبي خاموم از ناس كرم وهاتن از ماش كرم قوتن قصري مزمك اف تناس ناك ام تشون قحوي ايدي ملات خبر دا هاف قوتن ناس ملات از ناس كرم هاتن مكون بون ودورا از بصايوان دي نافا باجر قريام لويران شعرا من به خويشتي وك فيزيكي نمايه الشاندنه تشتنو ليكرنه وباجارجي ببراني بوي باجاركي جندي مثلا بلكي حفتي حشتي سديس حفتي حشتي ويت ميزدكي قش
چفیه شن و برای چفیه رنگ رنگیه و اخبانیه بون رشه بون سوربلکه بون سپیه بون مرکزیته بون و گش بون تشتکی شیغه سر پیرک و پیا یک رنگ شلوار موتورسیکلت عربه و بهتر گندی پرکتن باجاره بله لویران شعری ام بیجن کسین سورگی هبون و جهری ما مردین دیرکی هبون لانو اتاقه که شرنقه بوی گلک قزین دنج عالی مردین دیاربکرش درین دنجی گنده وارا بونه کتن باجر و به توایجی گندی ایدی خوازن تکم باجره مثلا پس خودی ناکن دوار خودی ناکن دبن برا زارو که ما بخوینن تد کم باجره جبروی یکیجی باجار بهتر بوی باجاره کی گنده لگور از الجرق باجارين كردستاني كانوا حتى وانا بازي دي حتى تشوف كده مثلا جو وقت ما عندك مايه تشوف بازي دي تشوف بازي دي تشوف سرگور احمد خانه تشوف واندرنا غريام تشوف قصر اسحاق پاشا تشوف اختاماره تشوف وانه تشوف تطوانه تشوف بكليسه حسن كيف مردينه مليات نسبينه دياربكر روحاي الوان درنا غريام جاري كردستان و باجار پرمزم بوی باجاروانی پیشکتی گند کم بونه گره گندی کتن باجارا جیان دولمن بویه انسان دولمن بونه ستاندارت جیان بلند بویه راست فقیری جی هایی کتیه لی کسی فقیر بونه نه باجاریان که من پیخوشتنه او گندیان که مقدور ترور دولتینه کتن باجارا بشک جوان ام بیجن فقیر مانه زارو کیوان کتن کوچا پارسی دکن کار آوی دفروشن دسمارا دفروشن نظام چه دکن اون لی باجار به توایی مزم بونه و گندیجی باجارا ترک دکن دبین گرک ام بخونن زارو که ما بخونن ایدی پس خودی ناکن من بخو کردستان دالی جیانا سوسیال در پرپشکتی دید انسان دولمند بونه لی تشتی که هری مرف لکردستان خمگین دکی و دیشینه زمانه زمان کردی بوی زمان توریستا بوی زمان دویم یعنی تو آنجا وقت توریستا کی داما تو جیکی بپرسی کردی برسیواته داده انسان دزانین هین او جی نقد یعنی لی هرگی داد که اول زاروکا کردی کیم دبه مثلا کسی من کردستانی هری اکتیف هری سیاسی هری کردچیجی تو میزه دکه جبو کردی جبو زمان کردی خباتی دکه مشا دکه کتی حفظه لیدانه دخو لی مدی بزاروک خورا ترکید بیوه به حوال خورا ترکید بیوه باشه تو دوی گرا خدا گرا خویا لکردستان یا باشه ترکیه نبیجن ام بیجن گرانی تو کردی داخل فیام بترکی یا از وزارو که من جاری چاقا مرف لکردستانی بکردی دی پیوه هر کس قدری مرف دگره پر قدر دن مرف از بخول سرانسری کردستانی حتی استانبول جی تو جاری بترکی نپیوه چون کدره مثلا مدیاته لمردینه از اصرار بزانتی از کتم قالك ذكانا مش هر کسی را بکردی پیوه هر کسی برسی وام بکردی دا پشتی بکردی دان قالك كيف خوش تبن كردي ما باقج كيف اوانتي وهلا چا دبينن كو مرفش دروته ومرف زاروكي اخرى خانم اخرى بكردي بيفي قدر مرف زياده تدب مثلا قالك چنجيا لدياربكر لتيلا كاروان سراي المردينه لچنجيا پشتی که بغارسون را باور کردید پیویم جمرا فیکی و شیرانی آنیم پره نگرتن گوتن جبر که کردید پیوین بشفیر را با اتوبود چا چومانه لبکلیسی لهر داره لی اما کرد اونور انسان اونور به هفره کردی نپیوین زمان دایی که ایدی نکردی زمان دایی که ترکیه زمان دیم کرد ایرو هین دزانن لی 20 ساله ده 30 ساله ده اف جیلی نه راده بن اف زاروک نه راده بن اوی بکردی نزانه بن اوی بزاروک خورا بکردی نپیون و بباوری من هیویا دولت جی اوی جبو وی درج دکه دبیک ام 20 ساله ده جی اما البخو بدن تمام البخو بدن
كرد أوي عاصمنا ببن أو مسألة بشغل دكابي خطأ كده. ليه كرد بكار بحقك أما الوردي 12 سال يعني دفان دمك الناس ده كرد استاتيا كي ما في كي حقوقي بدس نخن إشي ما بر زحمته. ها تشتكجي هي قالوا كردي وقت زمان بقى ده عاصمنا ببجي كل ده بجد وزاق ولاتي خو بردن نا لفاسي نموني في هي الجزائر هي التونسي هي ام بيجن اما هيفيا دولتي افي لي تشتي مرف لكردستان بنا مرف دكشيني يك لهر دري علي تركا علي برمزن تداري كيف كيجا باجاري علي ب 5 متر قاري 200 متر بلكي 300 متر قاري بلند هر حسني على تلك جود آل بيفكر كيف كيجا باجاري آل تركا لديار بكري بالشب والروز أو جتن شر مرمش جهادك تنقع راكبي بالرو بالشاف أري تتروريزا دك و فقيريا أو زاروكين دسمانا دفروشن آبی دفروشن نظام بویاقی دکن در سر گورستانی تونکار سر گورا باوی خو تنار حد دکن او فقیری پر هیه و کردی يعني انسان بكردي دوره مدى مش دولتي برت ترسيان خلق جي ترسيان نها او ترس افيات تشتكي بر عجيبه مثلا تدري از هر درجه قريام او جنديين لا تاي دكارا جندي يجي بنش قرشي خد البوليس والعسكر هذا يعني او خوفه بري المهابو يجي او حرمته النازكيه لهمبر وان هبو يرو تنيه دو وانجي شي لا خو دي نورمال هذا جهرتيه مثلا عم تشوم بازي دي ام ساكن عندن ازو خانم اخو ودو هفال بون ودنجش اودش دنجش وان بلنجي لي دكات عسكر هاتن كنترول كرن مدقوت أبي بقرن هفالي ما نقرت قاسيت أبي ليكات حتى كنترول وتشوف يعني قال جين دجي دور مشان ديار بكري دجي بكردي ليه دخلتن يعني إنسان جي بوليسا جي عسكرة وكبري ناترسن مثلا قال شون جند أبي وان هبون إيه جردوانا إيه كوريجيا مدي مثلا خلق حنكي وبيدكن هناك دبيجن أفانا قال لك يوان جبو برا إنسان بكار نظام تيجي جبوك برا بغير هناك دبي جبوك خلق ظلم الوان نكه يعني دبيجن هر قوريجي كيلو بنو قوريجي نكو براستي بنو مروي دولته يعني شو أبوي بكشي أبوي معمولك أو جي لبيج معشاكي خويش خلا معشاكي دكه تشتكي دجي أزوين أبني دبيجن من بالا مكشان تولرانسا الهمبر فكر سياسي زيادة بويه مثلا إنسان فكري وان جدا دناف كردادا مثلا AKP بارتي دني هفالين PKK'ni هفالين جروبين دنن ديندارن أفنا مثلا حد هاتن دور مرود دنشتن جهمو جروبان جي ناس مروي مهشم دهاتن مثلا ميزات كم بهفرا وقت براد بيفين صحبت دكن سبب في يعني إنسان الجور بري بيتر تحملي هذا هذا تجارتي ذكر مثلا بر نورمال أنا يكي بر ديندار يكي AKP ويكي أم بيجنيزي PKK يجي هوالا كده بهذا تجارتي بكن ما رفيات كانوا ببين يعني زمان ما تنداويا برنامج خوي از قال لك سباس كم تو باشتري ببرنامج بو براستي بري كوز برنامج بقرم هاري برشكشان ستراني حرسكي يعني ستراني كنت بخازي ناب نديجي تقارب از جاري جدا محمد شيخو بر حزدكم هم استرانا كي جمرا ليخن كي جا استراي وجه حزدكم باشه برای تماشاوان ایجا لبی داره ام هر پیبینه خویا به کاکزناری خامورا ماتن داویا هر پیبینه حتی برنامه کدن ام گداریا سترانا کو کاکزنار دخواست کری گداریا وی بکن حتی برنامه کدن بمینن دخیر و خوشیه Gavaz Galizin
دياب من أبشرين وكو همياك قرت من شكل بنسياجياك قلت من شكل جدوك زياك همي آذارا هون من الشاركين همي آذارا هون من الشاركين ضابك مشيني ضابك مشيني بو مهمية